Salam menjuah-juah man banduk rina perpulungan sini kelengi Tuhan, ijapape kam ringan, bagi peman kam kekelengan kami, sing ikuti kebaktin endah. Mari raduras kita sikap guna bengket kubas kebaktin minggunta. Ibas gelar di bata bapa, sinepadoni enda alu kini ulin. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, singajarkan kekelengan man bandu. Ras ibas gelar kesah si badia, sinuratkan karena perhatian di bata ibas pusuhndu. Meriahlah ukurndu ngidah kemuliaan di bata ibas geluhndu. Janah cidahkanlah kemuliaan ibas kegeluhendu si tep-tep wari. Damelah si kerajangandu, sireh ndahi Tuhan. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Jenari nina Yesus man ajar-ajarna. Isi atena ikut ras aku, i persilahangna bana, i persanna kayu persilangna, jenari i ikut kena aku. Erpalaskan kata di bata enda, mari ras kita muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 210 sada ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena ibuat ibas kitab Yesaya bindu 6 ayat siwah kubas ayat 10 telu. Iogekan kami isina nina bagenda. Emaka isuruhna aku lawes nehken berita enda man bangsa enina. Rusur gia i begindu tapi labo ia tehndu. Rusur gia iidahdu, tapi labo ia tehndu kai si jadi. Jenari ikata kenaman bangku nina, bahanlah maka batu batun ukur kala enda, pepasak pinggelna, pepentang matana, sabab adi erpengidah ia, entah erpemegi, jana erpengangka, tentu reh ia ndahi aku. Jenari malam me ia. Maka nungkun aku, sehendigan bagai Tuhan, jawab Tuhan, sekerina kuta enda runtuh janah lume, sekerina rumahna lanai iiani, senegeri melungen dengan terulang. Ku pelawas pagi bangsa ku ingan sindau, sekerina negeri mesuni, jana adilit dengagia, sepersepuluhna, si tading ibas negeri pe iradasken nga, bali ras tongkeh kayu si galang, si enggo itabah. Tongkeh kayu banci iumpamaken, ras pemenan simbaru ibas bangsa di bata. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kensa, ibas kegeluhenna si tep-tep wari, haleluya.
Mari ras kita sada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Nggo sikap kami kerina anak-anak ndu gunan dengkehken katandu. Bagaipe kemahandu ersemekah guna nuri kenca. Erkuasa kam Tuhan guna ngajari kemahandu. Ibas nehken kerna katandu. Pakai kendingan perlengkapindu kemahandu. Bagaipe pengangkan sirehna idur kam nari arah kesahandu si badia. Pengasup perpulungendu ngasup ngantusi erti katandu. Terpuji kam Tuhan sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Reh kami ertoto mindoman bandu. Amin. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Markus bindu si pemena ayat 16 seh kubas ayat 20. Iogeken kami isina nina bagenda. Sangat Yesus erdalan Allah tepi danau Galilea, iidahna dua kala penjala nurung sanganan jala, gelarna Simon ras Andreas. Duana ia sembuya. Nina Yesus man si dua kala mari ikutkan aku. Maka ku ajari kam jadi penjala jelma. Minter itading kena jalana, janah iikut kena Yesus. Landausa Yesus erdalan iidahna kadua kala si ersembuya. Eme Jakub ras Johannes anak Sebedeus. Sanga nikapken jalana ibas perahuna. Minter idilo Yesus duana, maka itading kena bapana Sebedeus, ras kala upahan ibas perahuna, jenari iikut kena Yesus. Sejenda mesehna. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan, jadi pengikut Kristus, endame sada kemegahan, kehagan kalman banta, sebab siman ikuten tae, mekapken raja surga ras raja doni. Jana ibas kita ngikutken ia, tentuna laban cilang, kai si enggo i pedah kena, guna idalanken, me siman ikutenken. Jadi kita labo ikut-ikuten, dingen pe, engkai maka kita ngikutkan ia, erkiteken jelas, kaikin si ipedahkan Tuhan, guna idalankan karena kegeluhan ibas masa sira. Sebab si idah, ibas kinatana, lit ngekala ngikutkan Tuhan Yesus erkiteken tradisi. Ya, erkiteken orang tua, nainari, kalak Kristen, makana ia jadi pengikut Kristus. Banci jadi pe erkiteken perjabun. Ngena atena, makana prosesi kama dungna ia jadi pengikut Kristus. Dingen pe si idah kange, makana iba sisi si deban, lid kalak jadi pengikut Kristus, erkiteken godat nananamna. Rulih ia, kugakin ibas erkini teken nangdangi Tuhan ipepayona sekal malemna atena teneng pusuhna sebab kenca ikut kena Tuhan Yesus banci inanamina erbagai-bagai kemalemenate. Dingin pelik kange kalak ngikutken Tuhan Yesus erkiteken tanda-tanda ajaib entah pe tanda-tanda sengget si cidahkan Tuhan Yesus. Bagai pe pengajaran-pengajaran si iajarkan Tuhan Yesus. La akap naseri ras pengajaran kalak sinterem makadungna terdilo pusuhna jadi pengikut Kristus. Adi si perdiateken labo berarti adinggo kita jadi pengikut Kristus kerina nggo jona nyaman. Sikap nari ngekerina janah lanailit perbeben.
Adi si pepayo ibas kitab invokasio tanda ikatakan, maka nina Jesus man ajar-ajarna, ise atena ikut ras aku, i persilahangna bana, i persanna kayu persilangna. Jadi enda berhubungan ras komitmen. Ya, kugakin arusna kita berkomitmen dalam tanggung jawab ta sebagai pengikut Kristus. Maka na ibas kita ngikutkan Tuhan, tentu lit nge tantangan. Labo kerina kemudahan-kemudahan. Entah nape ngu pasti si sikap ndai kal kerina makana si ikutkan Tuhan. Tuhan lan janjikan si. Tapi si ipindona ngasup kita nimbak perhatian daging ta. Ngasup kita ngikutkan ia. Alu konsekuensi banci pe kita ngenanami kini seran. Erkite-kiteken te man Tuhan. Kalak sinterem rate nembah ban banta. Pengajaran karena Tuhan pe la terlalukan kalak sinterem. Janah kehadiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat pe. Tetap dengar nge. Ipertanyakan piga-piga kalak sila te nandangi Tuhan Yesus. Janah ibas ngikutkan Tuhan enda. Adi si pepayo ibas kitab Yesaya ndai. Maka na situhuna perbeben Yesaya guna beritakan karena berita keselamatan. Ngikutkan Tuhan, aminna penggolit pengakunna. Maka ia ngit isuruh guna beritakan berita keselamatan mankala si perdosa. Enda labo pekerjaan si suka. Sebab ngajarkan kalak si lit cuping na laar pemegi, lit mata na laar pengidah, lit babah na laar pengue, lit ngetan na langit nampati, lit ngenahena kisah jingkang kenahena, guna beritakan karena kata di bata. Enda merealita si idah kita, ibegina nge kata di bata, rusur nge ideng keh kena, tapi la idalankan. Kugama kapndu banci si ibaratkan ngingeti kalak singgo medak. La termedagi sebab medak ngia ma bagi. Tapi langit ia keke guna nadingkan kebiasaan-kebiasaan nasi dekah. Maka nina Tuhan manji saya. Ikutkan aku, tapi ibas kam ngikutkan aku laban cilang ituri kendu karena kebenaran katangku. Kalak si pasek pinggelna harus erpemegi. Kalak si pentang matana harus erpengidah. Iidah namin kebenaran ras keleng ate di bata Ibegiken namin kata di bata singgo idengkeh kena Ipakeken namin ibas krina dampar kegeluhan. Adila iikut kena kai ulihna. Ikatakan ni jenda makana kuta runtuh me. Janah melungen negeri dengan terulang. Janah enda menubuatan karena bangsa enda nandangi itaruhkan itaban ku tanah Babel. Arkite-kiteken layang git dalankan pedah di bata. Semaka 1/10 na pesi tadi ibas negeri krina radasken desken tongkeh kayu si galang singgo itaba. Lanailit si tersisa. Adina kita ngikutkan Tuhan laban si ikut-ikutan. Adi kita ngikutkan Tuhan, aturan Tuhan jadi ikutan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kugadage kita kidekahenda jadi pengikut Kristus. Entah song-song. Sangana bagi ukurta ardalan bantuhan si ikutkan. Entah na Tuhan kangat tamin ngikutkan kita. Labo kita sing ngikutkan Tuhan. Banci jadi MC terjadi ibas kegeluhan ta. Tapi adi si pepayo kuga Tuhan Yesus ndilo ajar-ajarna. Ndilo ajar-ajar si banci ikut terlibat. Guna naksikan karena kejadian-kejadian simbelin si ibahan Tuhan Yesus arah tanda sengget.
bagai pemegikan pengajaran si isahkan Tuhan, enda cukup luar biasa. Sinendai Simon ras Andreas, si ersembuya, idilo Tuhan, guna jadi penjala jelma. Minter ita dingkena pendahinna, si kinlit ijai perulihenna arah perbeliten. Eime si menopang kegeluhenna. Engkai kapndo ijai idilo Tuhan, minter si ita dingkena kerina. Sebab nggo iidahna, ibegina, isaksi kena, arah berita kalak sinterem, isekin Yesus kugakin kuasa silit ibas Yesus maka lanai rahanahan nukurna, lanai ia ertahan, minter ikut kena Tuhan, sebab te ia, maka natupung ia ngikutkan Tuhan, Tuhan singaturkan kerina kegeluhan. Jadi pengakun sienda, enda me jadi peraya kenta. Labo ia ikut-ikutan. Tapi memang kin terdilo pusuhna, enda pe pendahin kesah si badia erdahin ibas pusuhna. Arkiteken Tuhan erdilo minter iikut kena. Bagi kape Jakub ras Johannes anak Sebedeus, adi si pepayo ijenda, maka ikatakan ia si tuhuna kala si lit nge pengaruhna, lit buatenna ibas kutae. Sebab ikatakan ijenda, ita dingkena bapana ras kala upahan ibas perahuna. Kala upahanna berarti ia kala si berpengaruh kange. Lit ngebuatenna dari segi ekonomi mungkin diperhitungkan. Tapi ijenda sinen, makana Jakub ras Johannes, bapana pe ita dingkena. Ertana pe ita dingkena. Dahinna pe ita dingkena. Guna ngikutkan Tuhan. Engkai maka akap nupang yang ngikut kenca. Adisita sendiri nge ibas Yesus beritakan berita si meriah. Lik ngepiga-piga kalak labo terlalu kenca. Konsekuensi mengikut Tuhan. Labo kerina mulus bagi si iukurken kita. Adi bagi si ukurken kita kap ndu kerina maka erdalan iban Tuhan. Tentuna kugapa pe kita kapkan singaturkan Tuhan. Labo Tuhan singaturkan kita. Tapi ijenda me komitmen pengajuk. Si tuhu-tuhu icidahkan ajar-ajar renda tupung ia ngikutkan Tuhan. Lanai ia terikat nandangi fasilitas doni. Lanai nuhit ukurna kempak kai silit ibasia. Tapi kepeken nuhit ukurna kempak dibata si enggon dilo ia. Kuga dagi kita jadi pengikut Kristus sedekah henda. Kai dagi komitmen ta jadi pengikut Kristus. Kai dagi si harus silakukan. Malabo kita jungut-jungut adirah sila bagi ukurta. Entah kelsehen kulcipen kita adilah bagi surah-surah jadi. Entah namin ateita krina serba cepat. Jesi pindo mandibata harus jela sana kena. Jesi pindo mandibata ibas pertotonta mis ibere kena. Adi je bere kena mis ninta Tuhan baik. Tapi adi langa idengkahkan Tuhan pemindonta ninta laati Tuhan aku keleng. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Erlajarlah kita. Maka Tuhan ta Yesus Kristus pe. Ibas yang ikutkan pendilo si isahkan dibata kempak ia. Inanamina kini seran. Inanamina perbeben si cukup berat. Tapi guna dalankan misi keselamatan. Beritakan karena kini rajan surga. La ia kapna erlatih-latih. Lakal ia terikat nandangi zona nyamanna. Tapi bengket ia kubasada situasi. Tantangan si cukup belin. Sebab jumpa ia ras manusia berdosa. Kita pebagai ibas ngikutkan Tuhan. Kuga kita berhadapan ras kalak sinterem.
si keriahan ukur nang geluh ibas dosa bagi si ina nami Jesaya tupung ia idilo. Sakban si dakam lit nge matana iidahna nge serasuina si ina nami kala tapi layang git memperdiati kenca. Ibegina nge kesusahan kala sinterem tapi labo terdilo pusuhna guna mabai ia bengket kubas kerajaan surga ku keselamatan halu bagedage seni naras turang sini kelengi Tuhan ku gadage kita jadi pengikut Kristus sebab na adi inget kami ibas medan pelayanan menaken ibas pikarisnari lit ngedeba kala enggit ngikutkan Yesus guna iperidikan arkiteken biar ia adi mate pagi lali sing rungguisa lali sing atur kenca ibas acara aturan gereja lit kangedeba arkiteken ia selamendang gelu ibas kuasa gelap kencang goya pula ibas kuasa gelap ndai ina namina makana melalakal ketenangan kemalaman ate lit kang deba kenca ikut kena Tuhan rehlalana idat na perbeben rebuena idat na tantangan si selamenda kerina sukses dahin sini dahi kena jumpa ka ia sila bagi ukurna tapi arkiteken kini tekena si paguh man Tuhan perbebendai si kerajaan doni kapenda adiku ikutkan Tuhan endam ujian kini tekenku endam memproses pendewasan kini tekenku makana bicara kai pesi jadi tetap ku ikutkan Tuhan nina halu bagedage ula kamin sempat kita singgun dekah ngakukan Kristus Yesus jadi Tuhan juru selamat ta kita dungna siarah pudi kalak simbaru denga bengket kubas pengajaran Kristus ikut kena Tuhan ia mesti tutusna ia mesti paguna kini tekena ia mesti megenggengna ngalakan krina perbeben sini hadap iperhadapkan kubas kegelukanna seni naras turang sini kelengi Tuhan dikunekai pesi jadi man banta ibas kita ngikutkan Tuhan ula kita ngelabuh ula si banjuru di bata arkiteken lagu langkahta tapi min tetap pengakun kini tekenta man Tuhan si mada kegeluhenta singgo makeiken ras mereken kesempatan man banta guna jadi rarasenna jadi si kerajangenna ia mekap kahulta si maba kita kubas keselamatan ajar-ajar Tuhan dai idilo jadi penjala jelma kelah kerina kalak sir dosa banci jera dengan robah kerina kalak sila nandai di bata banci itandaina di bata tapi labo banci dua tuanta dan isinen ibas sikap ajar-ajarin nandai perbahanan ajar-ajarin nandai minter iikut kena sebab te ia Tuhan sin cukupkan kaipe si iperlu kena ibas ia ngikutkan Tuhan. Halu bagedage seni naras turang sini kelengi Tuhan. Mari kita kerina tetap megenggeng dingin megegah. Gelah ulam mosar pengakun kini tekenta man Tuhan. Ulam monce-once, ula burlah-burli. Tapi tetaplah dikune bagi ukur tah lagi bagi ukur tah jadi bas geluh tah. Sukses entah gagal gia kita. Tetap si ikutkan Tuhan. Sebab tupung kita ngikutkan Tuhan, Tuhan sin cukupkan kai sini yakapkan kita perlu bas kegeluhan ta. Asandigan pe kita la itading kena. Asandigan pe kita la ipulah hina. Arkiteken kai kegeluhan ta iakap si madasa. Tuhan si masu-masu kita kerina, tetaplah tutus kita arkini teken man Tuhan. Dikune kai pe si jadi man banta, pengakun kini teken ta la pernah mobah ibas kita ngikutkan Tuhan juru selamat ta simada kegeluhan ta genduari sehrasa lalap. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan ikatakan kami man bandu. Pasu-pasu dage Bapa kata singgo idengkehken kami. Gelah katandu tetap tersuan ibas pusuh perhatian kami. Kenca idengkehken kami. Tersuruh pusuh kami gunandalan kenca. Nak si kenca berita keselamatan si iba bandu man kami kerina anak-anak du. Sebab Yesus Kristus Tuhan ertoto kami ras ngatakan bujur man bandu.
Amin. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa, mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te man di bata bapa sila resibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate, jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan, iherta kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta mandi bata, kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta, sabab bagai pengkelengi di bata doni enda, maka iberi kena anak nasi tonggal, gelah ola bene ICP si te ibas ia, tapi dat kegeluhan si rasa lalap. Tupung kita ngendesken persembahan ta, rende kita bas kitab dendenta nomor 200 siwa ayat si pemena. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ertoto kita. Isikin kami enda o Tuhan, maka kami ngasup mereman bandu. Kam dage Tuhan si masu-masu persembahan pengatakan bujur kami. Erguna ibas pebelangkan beritandu si meriah, ngerakut kini ersadan, bagai pe nehken dahin kekelengan. Silit ibas kami pe Tuhan kam sin cukup kensa, seh makana erkecukupan geluh kami bas penampatdu. Kerina serayandu ras perpulungandu, ibas pemasu-masundu mejuah-juah kerina kegeluhena. Dingente kami ibas kuasandu kerina anakdu si sakit, madan pinakitna. Si erceda ate datken pengapul idur kam nari. Bagai pe silolah arkiteken buena perbebenna, te kami Tuhan ibas kini tekena, tetap iar pengarapan dengan erpengendes man Tuhan. Dengan anak-anak du, si erbebe arkiteken karena perbelitan i tengah-tengah jabu, ibas penampat du arah pemasu-masundu geluh naras pendahinna, erkecukupan ia kerina. Orang tua kami singgo meganjang umur nape, tambah kenduru sur kriahan ukures kemalaman nate, ibas ndalani umur nasi meganjang. Jabu-jabu sikuh dengape tetap erkemalangan man Tuhan dengan ersada perarih. Anak-anak pe menakan anak sikiti denga, seh kubas anak kami singgo dewasa. Subuk singgor jabu bagai pe silengar jabu, singgor dahin bagai pe silengar dahin. Subuk si tading ras orang tua bagai pe sindau sirang ras orang tua, tetap ngalukan kejuah-juahan idur kam nari.
Anak-anak andu sirulang tahun ketubuhan bagai pe ulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu kempak ia. Anak-anak andu singgo pula ibas perbeben nari pe, tetap megege ibas Tuhan. Bagai pe sisangana ngalakan berbagai-bagai perbeben, kini tekena pengarapenna tetap kempak Tuhan saja. Dengan ikut kena kerina pedah, singgo isehken kam kempak ia. Pemimpin bangsa ras negara kami, rikut ras kerina serayandu ijapa pe ia ringan, kubas tandu Tuhan endesken kami kegeluhena. Retoto kami mindo perkuah atendu, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabai kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Kekelengenku la ersibar ngarak-ngarak geluhndu. Ku kawali kam, ku pegegehi ras ku pasu-pasu mekam, sindalanken singena ateku. Aku jamini ras nikapken keperlundu, lakam kekurangan, janah aku tetap raskam, sehku kedungen zaman. Amin. Salam berjuah-juah man banduk rina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan si masu-masu.